Additional Deputy Commissioner Pen Ursula Civil Subdivision lingba ukurwa upentip bakum gajingpan kala kendiat ya gajingpan banapat ba balada penmi hakakat santrik no pra arja apsan da kanila pentip kelum syabarwa kipat ba bat kinong let no one ba kajingkang ya kalet kawan jengki kali hasilenter keserang hapeneng kalet lingkot bat langkerdam haka jingjingai ke ba arpesaw hadut lai penyau shaneng on sa pentre kambiang nadu ke pratrik ukala lingkot arja arpungriu kabalong katkum kini gipor balabu harum. Mensengi kat weshiteng menstam saw bejajan miet men kendai beje men saw beje menstam. Kani kajingkang yait kali kan long kaba shipor bat kaba manla kasngi kaban kam nadu ke pratrik ukala lingkot arja arpungriu bat tat hadu benda bena dakumwepan. Tang hadu kapor kat weshiteng menstam on sa ailat eki kali ban jam neki jakas dang katana po langkerdam bat light lingkot bat hadien kani nadu kapor kat architeng sngi ka company kan sa sedang no ya ka jingpen tre ya ka kamshna surang. Lakin tu jor ya ki nong let nong wan bakin long ki bahusyar haba ki yait lingba kani ka benta jong ka surang bat kamtam hakapor menmien. On ailat tang iki kali kit nong pang hakiti ki por kang bat kila ban pentip lupa da kabapun sya uni upun number Henrio kendai not kendai ar iway henyo iway san saw jong kapen Ursula police station na kabenta kanu kanu jingdan kam ban pentip ya ka company ba pentre ya surang.